Briga i odgoj djece nisu samo posao i odgovornost roditelja, nego i obaveza cijelog društva. Predškolski odgoj često nije dostupan brojnim porodicama, posebno u ruralnim sredinama, čime se narušavaju osnovna dječja prava. Da bi se u Bosni i Hercegovini ispunila ta dječja prava, da imaju pravo na predškolsko vaspitanje i obrazovanje, sigurno je prepreka i tekući problem koji se dešava nemogućnost kapaciteta koje predškolske ustanove u Bosni i Hercegovini pružaju. Kroz svoj rad sam uvidjela da majke koje posle porodiljskog odsustva ne mogu da nađu adekvatnu brigu za svoje dijete, prinuđene su da napuste svoj posao, da napuste svoju karijeru i da se posvete odgajanju djece kući. Zbog finansijske nejednakosti u Bosni i Hercegovini predložila bih rješenje sigurno da se trebaju sve lokalne zajednice uključiti i učestvovati u sufinansiranju boravka djece u vrtićima. I roditelji koji imaju djecu sa poteškoćama u razvoju nailaze na brojne probleme u odgoju i radu sa djecom jer nemaju adekvatnu institucionalnu podršku. Kad govorimo o ekonomiji brige, roditelji djece s poteškoćama su u onako dosta teškoj situaciji u našem društvu, ponajviše majke, rekla bih, jer kad već dobijete dijete s poteškoćom, kod nas obično je majka ta koja mora dati otkaz, odnosno prekinuti svoj radni odnos, jer se neko mora brinuti 24/7 za svoje dijete. Nekako mi najviše na tom polju dajemo društvu, potpuno besplatno. Dakle, mi budemo onda i logopedi, i fizioterapeuti, i edukatori. Pretvaramo se u sve ono što bi naša djeca trebala negdje u sistemu dobiti, a ne dobili ili dobiju, samo na kapljice. Tako da u tom kontekstu država, kompletna Bosna i Hercegovina je iznimno jako mnogo uštedila na djeci osobama s poteškoćama u razvoju, a te porodice u konkretnom slučaju majke zaista ostavile da se snalaze kako znaju i umiju. Potrebne su sistemske promjene kako bi se i muškarcima i ženama pružile jednake prilike za zapošljavanje, a djeci adekvatna briga i odgoj. Briga je svih nas.